tuning in this morning from the northern side of the country. Yes, And Buno Libra miumbulan rin nimbula nimbul pinaka. Ano pinaka dem sir pinaka sama? Ano pinaka atu pangato dari komunikasi saran repot dari bako lori and bir ketelangan na siya mutumay may bunotani. And buku ni bengkarabi and was ningaw na ni baka tambe singa and matarlilay ni singa ni kuwa. Well, good morning to Tabale Rohil Chodari, Nani from Matei, Yes. from Somo, the Sun City villages. Out. We are saying good morning to you and the family from Tabale Rohil Chodari this morning. Yeah. And also to Joseph Awiriano, not forgetting Tabu Londoviko, Kelemay ng Bongi Mengilandi. Iyo. And sauti vitu namba kitong kay mesota tale mga bubale. Islay. Sama rin binato ni buave isere nandi matay. Sawana tale Eliza Jim kay Pex Joiri. Ay lolo mambimbi. Sa kiu sabaka emi tangi bakatini tebita buni tibi ulididia. Iyo. Ka from the KO 950 Teresia Chao Chirabuama Tebita Junior, Tebita Senior. We are going for the jobbing and the education. Okay, you said you woke up this morning at 3 a.m. Iya 3 am. What's sakit apa? O chutireni matarlilay. Take a walk. Bakon do so boy raffle range. Uy. O chile ngutu ada katalamay. Asini on dondua. Okay, you as a referee, Saba, how long do you train? Say, how often do you train in a week? 1 hour 1 day. Oh, don't have all of Indonesia. Indonesia. Indonesia on madaw. Some of the techniques that you use while officiating in the game. Sama ki. What's the most important thing? And ngoni ko referee kina Saba? Mafiti. Yeah. Mafiti. Which part of your body should be fit? Yo tos, yo na yawa mira. Iyo. And the stomach. Iyo na tiamo, wata na stomach. Right. With yung. Iyo. Iyo. With yung. Anong bula ma apa? Bulu menamat. Iyo. Nanti dia kena namu didi juga, nanti juga. Iyo. Iyo. Bukan tua. Kembali na kembali dona taka dendrengo. Balata ni na matar ke na sarang gitu. Karena nanti juga nak kaya tsugi loma. Bila kan dia nampak kometa ke dari cuma berzai view no kaya cuma bata ke replace loma so ngona. Iko sinrene ni sonaka. Bata ke nung posisi takiko. Ada buku ni the game situation lakot cuma loma nirara. Iyo. Iyo, sona ka entrar de sona ka sinindar ta. Iyo. Iyo. Kaya ko happy buku chicken day tampa. Hey Dems. Yeah, truce. Truce. Okay. This morning we'll talk about the angle. Ho! Different types of angle. Iyo. Easily. Asa nakirim kem raw? Ayo. Please explain this the acute angle. Acute. Iya, boleh tunggu. Measures less than 90 degrees. Yes. Sharp and narrow. See? The acute angle. Iya. If you want to see the acute angle, Ah. close your eyes. Iyo. And imagine. Iyo. Imagine the acute angle. Iya. Iyo. And you say the word in Fijian. Sap. Iyo. Ngata. Acute. Iya. Akuat. Azute. Cute. Oh, raw. Azute. Adute. Kaya pala mbala obang katakan na kau. Iyo. Aadu. Aadu. Iya. Obang katakan na kau. Bata kiran dua na kau bela tai. Iyo. Iya. Ongay raw nita kami bule na Panay India. Iya. Kila pasok ka. Okay, ndendre mora it's not like 90 degrees. Iya. Less than 90 degrees. Iya. Sharp. Very sharp. Iya. That's why you see Sharp and narrow. see Kawalatai. acute word, Akidod yo. acute angle. Erabe wakani kele tunel. Right. Iya. Adute. Adu. Adute. Solevite. Right. Arida. Winde. Okay, explain the right angle, Demis. The right angle is a kind of angle that Iya. then a square sitting on them. Iya. Iya, anjina. Yeah. It's like this. Iya. It's a square that's sitting on Iya. the 90 degrees. Iya. Degrees Celsius. Me cross, me pambaba. Memendambe indambe na na ile sunisala. Nile- Nakona saranga. Iya. Iya. That's the 90 degrees. 90 degrees. Okay. Obtuse angle measures greater than 90
Iya. but less than 180. Kau kan sabi $10 balik Dems. Iya apa? Na obtuse angle. Obtuse angle. Iya. This is the angle that open air. Angle ngusulew. Right, don't. Iya, ento lebih kuya. Ito lang ko ah. Iya, he Iya. is not like a 360. It's Iya. an open air. Iya, he's not like a 360 and he is not like a 90 Iyo, o 60. or 60. Iya. Okay, ito na ka na maliwa. Oy. The obtuse angle. Iya. Okay, talking about the angles, when one pussycat, Iyo. sa durman na katumba Dems, Iya. what angle will the pussycat use? The right angle. Kaya pala sa Which angle? katumba katumba. Iyo. Iya, okay, and dambe nga nag-gap nga niya ngona. Okay. Kasi dito ang lebu. Ah. The pussycat Iya. never comes on our Wrong door. side. Iya. On our door. Right. They will follow the small angle which is Acute. Air ko ah. Acute angle. Acute Sharp. angle. Iya. here. Iya. Karena berulang ang garlalay. Iya. Because when there is garlalay, and baka puno ng randara may baka malu, you know? Iya. Because when they enter Iya. the big Situation. Iya. 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 when they enter the big door, Iya. you know, will be easy for us to Iya. whack them at the same time. Whack them. See? Huh? Iya. Tidak serang ah. Tumha? Okay. Aha. The Okay. straight angle. A straight angle. Yeah. This is a kind of angle that does not have an angle. Iyo. Iya. Because it a straight angle. It's like a parallel line. Wana na. Direct inside. Wana na. Yeah, the angle that open air inside the angle. Reflex angle. Reflex angle. This is a kind of angle that reflect. Iya. Iyo angle. See? That reflect the angle. Yeah. Using the mirror. Iya. Yeah. That's a kind of the reflex angle. Oh. Complete angle. Complete angle. This angle, it's forming like a circle. Hoy. It's Yeah. complete. Right. See? It's complete. It's a round angle. Okay. Iyo. Taking that into account, we talk about the angles the kickers use in a rugby match. Ito tuwa sir nga, same thing. Yeah. If there's a try Iya. inside the goal post, Iya. na angle na ba ko kila ni mga takaw rin daw tangke. Acute right angle, obtuse straight angle. Oya Banana angle. kipa kami lumundun. Iya, lo mundun. Oy. Malumundun. Iya. Complete angle. Ayo ya, iko dems. May. May chigo lumundun. Iya. Straight angle. Straight angle. Straight angle, Yeah. Okay, dapat. Okay. What are kita na score on the sideline? Banana angle. Banana angle. Iya. Kana lagi mo bakal kana rubila kana bonidu. Iyo. That's a kind of angle. Iyo. One now. Iyo ko rin wanti kita lang atu na 90 degrees angle. Right. Kila mo didi Mo buang ko na square polo. takiko. O chigo didi buang ko na mata-mata. Dems. Iya. Rema mo na polo. Alright. Iya. Didi buang ko. Iya. O chigo didi buang ko. Ah. Mangay kon. Me form ta na 90 degrees angle. Iya, rawa. So everything that we do in our lives, the angle should be there. Iyo. Without us knowing that we are using these different types of angle. Niko do mo de Iya. saba. What is the angle that you use most when you Obtuse angle. Ano ko mo Iyo dikina? na kay na open angle. Iya, kana obtuse. Monta mo. Mondola ba Baka mo straight angle. Iya. Tapi kompleto ni tutubi na loko-loko merang kaya ni. Nalingam mo taka mo talaga? Ah, nasa na ipang gosong. Nalingan ko. Iya, ano? Nalingan ko. To wala mo muri ko ah. Iya. Kuna straight angle, pasal tungang ko. Masa tuang ko ito, wala kulisa ka rin sa mga doon na matanisi ka. Arto na naman talbay, maliwan na mga ang ngabuy. At nung talang ano may balik. Doon ay pa ko di ka masada mo tungo. Talking about the angles this morning. Iya. Ako mo sa dito kay taratale na vika tua pulida ng nibuli na obtuse angle, na straight angle, na dapat 90 degrees angle, right angle. Wakan tua. Wataki na acute angle. Iya. Sayo sir nga. Iya, nabi ka nonton pula na bising batu ya. Iya. Iya. Sepa wang kamomo, Iya. sepa ngunianga, ilisoni ngunianga, may Syria kobula wasoi, position Isa. 16 ko. Sa tinidir kobula ko may bole. Davo. Isa. Lomay buna nesting station, juju. Isa, ito may lomay bunang ko. Isa, doon ra. Nakirambiw man nga angle na idula na nonton idula. Iya. Hindi Ira pinda. angle taki. Juga na kina angle.
Iya. Era baka tahu na kaya balabo ko beidula. Bata ke ko dula. Iya. Banga taki talengakin na matanggali mata ni dula da banga taki biku. Oi. Iyo. Ano ba ito na? Oka nung bulan bisi nga. Iya. Bang taki na engel bang taki na. Iya. Ayo sarang Iya. Dem sig na angle da do no mu best angle. Back angle. Kaya any angle. Iko any angle eh? Any angle teman Landa. Lo kakaramu na mo may nandi. Eh santo yan ra. Kakaramu? Iyo. Sa biuto. Dem sa bang tahu ko da back to front angle. Back to front angle ne. Nalindi na sini. Okay, so tala na mataka. Like hat mataka nung siya. Go kurmundo. Na singalau. Dimis.